از نبویمه دایک لی دایکا من دبیجیتن هندک دنگ هنه بتنه دایکا گله دبن. دشاره 41 سالی یه دبینا پکه وارتشا ترکیه زدتری هر کسی دل دایکان شوتیه. صبحی کمیسیون آشتی براتی و دموکراسی یا لپارلمان ترکیه پیک هاتی گهداریا دایکن آشتیه کسوکارن قربانیان شاردکتن. رول و کمیسیون چاوت هیت دیتن. آیا بتنه بو بدن کرنا چکایه یان جیدواره یا سایده ده پینگاوان بو بدست خستنا مافین کردان بهاویجن و ده بشن هندک یاسان لپارلمان ولات خو پسند بکن بو مافین بنگهین کردان ببدن وان پرسان جه ملشرین رویبری ناوندا کمالای احمد خانه جه دیرکا چیای مازی ده پرسم تبخیر هاتیه کردستان 24 هجای ملشرین اف کمیسیونا بناوکی گران پیک هاتی کمیسیونا هفگرتنا نتوی براتی و دموکراسیه ده بکار بیتن هفگرتنه نتوی براتی دموکراسیه جبو باکوری کردستان و ترکیه بینا زور سپاس خوشکم جبو باشدار بونا کردستان 24 اسپاسی خوشواره پیشکش دکم سوالا گوتکری جبو ایرو پیوجوی کیا د مسئله براتی و آشیتی دا براستی آشیتی لازم نک لتک آلیک تنه بیم لهر دو آلیا براستی براتیه که خوش وره دامزراندن اگر گونه براتیه که براستی و درستی به او براتی نامشه بله جبوه که اب پیوجوه گو سلاح دانین چه بو و داویه جی د مجلسا ترکی دا کمیسیون کاتا آوا کرن اب کمیسیون هانا دوی هر دو آلیابا دموکراتیک و براستی و براتی اکا وکی گو خوده امر دکه دوی فصلحو بین اخویکم صلحی بکندن آبا برای خودا اما صلحکا براستی و درستی وقتی گو او صلح طرفکی بگیره و طرفکی برده او صلح چنابه و نامشه از کارم دورده مینایه که به سر به پیوجوی مینایه که اشترا بشتروانا و جگهداروانا با بله دنگتی خوش کم بله دنگی تا کرم کش کرم خودم که دبجه دو حب انسان دكبنا سر مالكي دكبنا زيقا هفدا ودشن بأما هر نجم سيدا هر نشريعات دبي باشا إجاد بمسألة ورته قوتن دبي يكي كوچر ويكي خيبو هر دو دشن نجم سيدا دبي سيدا حقيم الجم ببرادري هاي كاب شريعات صلحة كدنا بعمل شيكا دبي باشا إجا كوچر و اخی هر دو دچنا جم سیدا جی وجوارا براستی بدرستی شریعت جوارا بکی سره کلیه که اخی دوجه سیدا اجی خیمها چونکی سیدا جی عشیره خیایا لیبله وقتی هر دو طرفا گهدار دکه دنره گو کوچر حقلیه و اخی مزاولیات که دوجه اخی دوی ولد خودی حق مروبه کوچره دبي سيدا منا أجي خيبهم ببراتي خيبوي أما كتب نخيا يعني وقت أو كوميسيون نل طرفية والوكا مثلا سيدا أجي خيبو وإخي حق زيد كر حق ندايدا كي حق لي بوقت مرة حقي وينا بيبجو دا حقي وينا بدي دا وی پیوجو گلکی خوش و بمشه و اب نخوشی ها چین ابن اب خوینا ها ملشرین هجای ملشرین بله هجای ملشرین چما لترکیه پرستا کرد به پرستا ترور و اولکاریه و دهتا گریدان پرسا کرد پرسا که زیدتری 100 سالیه مثلا ترورک و ترکیه جد بجیتن اف شرا 41 سالیه بردوام
باشە بڤقەتاندنێ بە ئەم دەبێژن چما ئەف پرسا گرنگا بنگەهینە مافێ زێدەتری 40 ملیۆن کوردان بە پرسا تەرورێ دهێتە گرێدان یعنی بڕاستی دەولەتە تورک ئەنیەتە کو مافێن بنگەهین مافێن هونەریên کوردا بدەتێ یان نا vê hêcetê tîne heta tenê çeka bêdengke û pirsa Kurd jî hema bi serê xwe li wêrê kirke. Bi rastî gomere li ser vê xalê xweşik bifikirê çimkî Xwedayê Teala zêde zêde behsa tefekkurê dike ewelem yetefekkerûn ewelem yeteaqelûn wextê me re li ser bifikirê ev dawa ne dawa terorê ya ev behaneyeke got meclisa Tirk vê têxê pêş da û heqê Kurda binpî dike heqê Kurda heqekî mayînde ya heqekî got Xweda da ya însanekî got tiştê got Xweda da mirovî û me re wî heqî jê bistêne anî heqê wî binpî bike eveya zulma bila kes bi ser navê zulmê terorê Kurda ve neke Başa mamosta qebûl nakin. Mesela zamanê Kurdî boçî heta niha li Tirkiye nehatiye çareserkirin. Yani bi re'ya te ev komisyone dê bişêtin. Mesela her çine bîtin zamanê Kurdî serbest bikin lê dibistanan zarokên Kurdan bişên bi zimanê xwe bixînin ka çawa Türkek bi Tirkî dixîne Kurdek jî li Tirkiya wiha bi Kurdî bixîne. Eger hûn bawerin ev komisyone dê çareser bike temam çareser bike. Lê eger neke mesela di ayînê pîrozê İslamê da çawa behsa qedexekirina ziman hatiye kirin. Belê. Bi rastî ev komisyona got hatiye danîn ji bo biratiya Kurd û Tirk biratiya gelan pêvejoyê bimeşêne. Lê belê wextê got ev qanûn û ev zagonê hişk newne guherandin weke van madde 42 got dibêje bes ji ew kesê got dewleta Tirkî de ji xeynî ew ji Tirkî pêva zimanê fermî naye qebûlkirin evana heta ev madde hebe biratiya Kurda û zimanê Kurda naye serbestkirin. Mesela weke qanûna zagona 66 حتى اف ماده هانا نونا گوهراندن او براتیا گو ام دخوازن نای حوله و چه نابه جبر ولو ام دبیجن براتیا که براستی براتیا که گو حق ترکاجی حق کرداجی حق آسوریاجی حق هر ملتکی تیده وره دیتن ام براتیا که وسعت خوازن ئەو براتیە هۆن دخوازن وەکە مامۆستایên ئاینی li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye çi karek ji bo vê armancê kiriye? Mesela karîgeriya mamostayên ayinî li ser civakê, li ser siyasetê, li ser temamê gel heye li her derê welatên Musulman em bêjin heta xeyrî Musulman jî. Lê mamostayên ûlî yên Kurd derheqê bi destxistina mafên Kurdan digel desthilatê hîç li volabatek, rawêjek hebûye gelo? û divê qonaxê da dê hebe? Birastî divê mijarê de tu rast dibêjê mamostayê olî di heqê zimanî de hinekî kêm mane û birastî jî pêvejoyeke rast nemeşandina. Hinekî belkî ji bo aboriyê, hinekî belkî ji bo mesela desthilatiyê ya لبلي يا راستي اوا جو هر وك ملت دنيا گشي جو خدای تعالی زمان کردیجی وکی بعض زمان انگلیزی زمان عربی زمان فارسی زمان ترکی وکی هر زمان دنیا جو حق وی هاتیا دان لبلي وقت اف حق هاج دست وره هلگرتن اوانا سبب وی دستهلاتê li wî welatî zorê dikin, zulmê dikin, ne rastî dikin.
باشە مامۆستا بلاف پرسا داویە بەژ کەرەما خۆ مەسەلا ئەو ئاشتیا جڤاکیە دهێتە چاوەڕێکردن divê pêvajiyê da dê pêk bihêtin bi milyonan Kurd li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hene hêjî gelek ji wan dikarin bêjin bi sed hizaran ji wan newêrin nasnameya xwe ya heqîqî aşkera bikin ji ber ku dê rûbirûyî tundiyê bihên ji aliyê neteweyê Türk li vî welatî. Hûn wekî mamostayên ayînî ji bo vê mijarê li ser mînberan di civatan da çitken gava hûn hêjî negihiştine desthilatê. Dê Qur'ana pîrûz de hatiye ve ceelnakum şuûben ve qebailen lete'arifû. بوچی tenê ayînê İslamê di berjewendiya hindek miletan da bi giştî bikar hatiye. Bûçî mamostayên ayînî yên Kurd ayînê İslamê bi berjewendiya Kurdan jî bikar neînaye heta ku bigihne mafên xwe ku xudê ew maf pêdane. Ziman e xudê heqek daye me zimanê me cuda ye. Bûçî hîn bikar nayînin vê. Rast dibêje xwişka delal ana merdînê nivîskarê Kurd ser koma nivîskarê Kurd got bi zimanê Kurdî dinivîsin min heta niha min sê pirtûk ser zimanê Kurdî min nivîsandine helbestê Kurdî û xutba Kurdî bi zimanê Kurdî em xutbê xwe bi zimanê Kurdî dixwînin. Lê belê li bajara hêjî mamostayê olî ji ber got dewlet musade nake Diyaneta Tirka Diyanet dibêje ji xeynî Erebî, İngilîzî, Farsî, Tirkî, Almanî heta Rûsî serbest e bes zimanê Kurdî qedexeya. Ha ji bo vêkê ev biratiya ev pêvejowa got meclis komisyon di domênê em bêjin gerek komisyoneka rastî bê gerek komisyoneka neyeka alîkî bê. Tamam. Gotinê we gihişt hêjayê mala Şîrîn. Rêveberê navenda Komala Ehmedê Xanê ji dêrika çiyayê mazî tu her hevî.